Number 1. Boy. Hello baby doll. Hello प्यारी पुतली. Hello हिसी दु म कतामरी. Hello हिसी दु म कतामरी. Number 2. My king. मेरो राजा. जिगु जु जु. जिगु जुजु. Number 3. What are you doing? तिमी के गर्दै छौ और तिमी के गर्दै हो? छ छु याना चोनागु. छ छु याना चोनागु. Number 4. I won't say. म भन्दिन. जी जी ध्या मखु. जी ध्या मखु. Number 5. Boy. Please tell me. भन न. ता ले. ता ले. Number 6. I'm on a date with another boy. म अर्को केटासँग घुम्न आइराखेकी छु. जी छम मिज नाप चाह्यु वया चोनागुडु. जी छम मिज नाप चाह्यु वया चोनागुडु. Number 7. Don't be over smart. धेरै बाठी नहौ. अपो जुई मते. अपो जुई मते. Number 8. Okay, don't be angry. I'm writing computer program and you? नरिसाउ. म कम्प्युटर प्रोग्राम लेखिराखेकी छु. अनि तिमी? त चा मटे ले. जी कम्प्युटर प्रोग्राम चोया चोना गु छले. त चा मटे ले. जी कम्प्युटर प्रोग्राम चोया चोना गु छले. Number 9. I'm listening to a song. म गीत सुनिराखेको छु. जी मे नेना चोनागु. जी मे नेना चोनागु. Number 10. Which song are you listening right now? अहिले तिमी कुन गीत सुनिराखेका छौ? आ छ छु मे नेना चोनागु. आ छ छु मे नेना चोनागु. Number 11. I love you more than I can say. म तिमीलाई भन्न सक्ने भन्दा धेरै माया गर्छु. जी छन्त ता फु सिबे अपो मतिना याना. जी छन्त ता फु सिबे अपो मतिना याना. Number 12. I hate this song. म यो गीत घृणा गर्दछु. जित ठो मे तस्क मय. जित ठो मे तस्क मय. Number 13. Don't say that please. त्यस्तो नभन न. अथे ध्यामटेले. अथे ध्यामतेले. Number 14. Okay fine. ठिक छ. ठिकै जु. और छु ख मरु. छु ख मरु. Number 15. By the way, who is your favorite actress? तिम्रो मनपर्ने अभिनेत्री को हो? तिम्रो मनपर्ने अभिनेत्री को हो? छन्त यम हिरोनी सुख. छन्त यम हिरोनी सुख. Number 16.
me myself म आफै GA ख Number 17 mine too मेरो पनि जिगु न Number 18 thank you I'm flying धन्यवाद म उड्दै छु शुभा जी बोया चोनागु डु शुभा जी बोया चोनागु डु